dobil. Jaz dobim v Italiji, dobivam ene krače, ki so dimljene. In te krače potem imajo že gor rožmarin in to. Da sva čez prvezana. Svilno boste nač? Ma, to bo ako dajte. Ja pa smo tudi naročili za... Kaj? Smo ti tu naročili. Da važem bolj. Jelka je dala to na Facebook. Ja me papa ne sam zbrala. Nisem zbrala, ali je to v redu. Je pa v redu tu. Ste pa slučajno prišla, je pa kaj ste zbudila. Ja, to ne slabo. Kar je bila, to ne slabo. Lepo priporočilo podpišem. Čisto pico. Pa veš, pa pica je po jutri. Rečo je sve, naraj zelo pa ne kaj da stiva. Aha, čekaj. Papir, kaj ti ne naredim. Jesem. Ja, ne. Malo to se gledala. Kažeš cukor? Ja? Pravo kuhavnice. Čekaj, malo vodka. Zlave. Ivana dođe nazaj pošla. Pa še, ne. Pa una, ne vidim. Tako, ki boje, da jejo. Jako v neki zmarin. Da jesti supu. Ti se čisto malo, pa še bi razumel. Ne. Od brata. Je mnogo podršuje. Ne se še na kontrole, če je vaše rozkjeta. 30. No, da vidim, jaz majstra. Pri delu. Vse v redu. Znači, 14 minut smo to. Ja, to sem, zdaj nisem. In zbrali so mu šiga v unosu, da zdaj veš čez 260. Mislim, jaz li šlo, rekla kazana. Ja, šel naj. Kako bo tam skoraj preko cijepne se tu. Kako on? Daj. Vaške dobre preko tiša. Veš kako, on se nekaj